Dajmo Marki prej v vrsto. Zelo dobro. Torej, lepo pozdravljeni moji dragi bodoči futbaleri na tečaju za bodoče futbalere. Zakaj smo mi danes sklep? Ker bi radi postali ta pravi futbaleri in imeli dosti denarja, hitre avte in kaj lepe ženske. Ampak pot je težka, teren je spolzek, igrišče mokro. Uspe le tisti, ki so najbolj pridni, delovni in tisti, ki so najbolj pridni. Ronaldo, Maldini, Osterc. Kaj njima vsem skupna stvar? Vsi so dobri futbaleri, jasno? Vsi so dobri futbaleri, zakaj? Ker so bili upravili taj šolanje in postali kaj? Dobri futbaleri. Preden pa gremo na prvo točko, pa predlagam da se mi mečkeno gremo, da ne bo prišlo do kakšne resne poškodbe. Ogrevanje zdaj! Dobro, v redu je, hvala. Daj smo ogreti, daj smo v špit te forme in na vrsto pride ponovad, dragi moji futbaleri, kaj? Himna. A mora mogoče znati futbaler himno svoje države? Da, ja. Ne, ni res, ni mu treba znati himne svoje države, dosti je samo da zamaknjeno odpira usta, ali pa da gleda sa solznima očema u eno točko. Mora pa si zapomniti da je srce na levi. Muska! Vrlo dobro, samo Damire, daj roko na drugo levo. Tko, ja? Boš, ja, to je to. Super, Cime, pohvaljen. Zdaj pa gremo naprej, dragi moji futbaleri, pomembni točki, nogometni bonton. Kako se mora, dragi moji futbaler, obnašati, bo pokazal naš Seba, najprej hoja, prosim. Tako se hodi, bravo, i tako se hodi po igrišću, ko pravi car Jetko Seba, se vede. Ajde, Novak, probaj. Pa kaj ti to, kaj je to? Daj to odločnije. Dobro, Novak nima veze, nazaj u vrstu. Nazaj u vrstu, ni to. Pejte, vsi zdaj probat malo šetnje. Ajde, šetnja. Novak odločnije, gledaj druge kaj delaju. Dobro, bravo, Seba, bravo, fenomenalno. Res, ti si res prav, Kerlic. Gremo naprej, to smo oddelali. Na terenu se vedno odigrava psihološka presija na nasprotnika. In kakšni su te znaki? Presija. Ne tok razmišljati, fantje, sve je preprosto vprašanje. Kako pokažemo nasprotniku da smo mi veći cari na igralištu kod je on? Seba? Tako da zaznavamo svoj teren, zamarkiramo. Bravo, Seba, in kako to naredimo? Sale? Bravo, tako. Pljunemo. Kaj še naredimo? Bravo, in išmrkamo. Dajmo zdaj to malo probavat. Da vas vidim. Viš to... Seba, prosti, probaj. Dobro, dajte nosnicu spucajte isto. Dobro, to smo naredili. Bravo. A mogoče kdo od vas ve kaj je najbolj pomembno da se futbaler zaveda na igrišću? Seba? Da igramo za rez jajci. Se vede, in ker igramo za rez jajci, treba večkrat med tekmom pogledat če so na svojem mjestu. Pejmo probat, so na svojem mjestu. Aha. Dobro, Seba, dobro češljaš muda, dobro. Kaj delaš ti, Novak? Kaj češljaš ti muda? Ja, a tako ni u redu, ni prav. Srede ni prav, Novak. Mihajlović, kaj smešno? Kaj smešno? Ajde, dajmo ti pokaž. Pa ne na njem, na sebi pokaž. Tako, vidiš, tako se češlja muda. Dobro. Dragi moji fanti, ja sam na vas zelo ponosen, ker Petit Henri je za vas pičkin dim. Pejmo naprej. Pazi zdaj, tekma se razgreva. Napetost narašča. In zdaj to je znak da bi bilo dobro dati kakšen gol. Na vrsti je prljava igra. Novak, kaj to prljava igra? Umazana igra se temu reče, tudi u prevodu. No, u prevodu ja mogoče, ampak kaj je definicija? Seba, prosim, razloži mu. Uviranje nasprotnika da nas sudija ne vidi. Točno tako, bravo Seba, iz tebe še bo neki. Dajmo mi pogledat kako vam gre od rok ta prljava igra. Pejmo. Dobro. Dobro, super vam gre u Novak, no vidiš, ta zahrpna igra, to pa gre. Ampak neki morate vedeti, včasih, dragi moji bodoči futbaleri, prije med igravcema do konflikta in kaj treba? Treba se na lep, civiliziran način lepo zmeniti in stvari izgladiti. Jetko, Seba, prosim, dajmo pokazati. Seba, prosim, stobi sem. Evo, daj smo prišla u konflikt, daj se moramo mi dva na lep način pogovoriti. Šta je? Šta je? Pa šta je? Pa šta me guraš? Ti guraš. Šta je?
Ajde, u redu, dajmo zdaj vidva, pa vidva probat. Ajde da vidim. Kaj je? Šta je? Ne, Šta me žuraš? Dobro je, u redu, super. Ajde, neki. Ej, dam čo, neki. Slovenci. Pejmo mi naprej. Pazi. Tekma se razgreva, klimaks, preigravati se proti golu. So igrače odprt, a mu boste podali. Da, seveda. Ne boste, ker bo zihr zajebut. In poka, stativa, zakovnete. Mrš pičku materine. Bravo! Koja ti jebeni sin, koja ne jebala sestru, koja nije imala strune pa da jebe trulo konca kurja, koja udarila, ali mu teta nije dala strina koja jebe u šupak, ovakav šupak, ovako velik, tu te kao slad. Hajde, Mihajlović, tekmama sam 90 minut, ne seri. Veš, in kaj naredite, drugač dobro, zdaj zaploskate sami sebi, ker drugi itak mislijo, da ste kreteni. Bravo, stari. Dobra je, ba. Pazi, gremo naprej. Vi greste proti golu, morate dati gol, pokriti ste, preigravate, ste že na blizu kazenskega prostora, pridete na črto klinc, ne bom zadev, zdaj moram neki trik izvedeti, ki se mu reče, kaj Seba? Simulacija. Bravo! Simulacija, tako, ti si genijalac, Seba moj, ti si genijalac. In to mora tako zgleda, da vsi gledalci tu pred doma televizijskimi spremniki mislijo, da ste vi zares padu. Ajde, dajmo zdaj to probat. Novak, simuliraj. Joj. Pa kaj šečeš, muda iz leve v desno, to ni nič, mislim. Novak, to še slepi vidijo, da je urac, veš. Dobro, pojmo naprej. Damčo. V redu, ampak ne vem, mogoče, ne vem. Dobro, Mihajloviću, izvoli. Zelo atraktivno, ampak a si v redu ti? Ja, ne vem, malo si imel za sekundu, ampak ni to preveč agresivno. Sale. To je kot da igra nogometni klub Toplovodar. Ajde, veš nazaj v vrsto. Seba, prosim, daj ti pokaž, kako se to naredi. Dobro, vidim. Bravo. Ja sam verjel. To je, vidite, to je, kaj? Res me boli Pa tetiva. sad ti verjamemo, super, vidite. To je igrač, ki se ga da prodati v najboljše klube, najboljši simulant. Bravo, svaka čast, Seba, svaka čast. Res me boli tetiva. Ja, sad ti verjamemo. Fantje, to je bilo za taj teden dost, vidimo se naslednji teden. Zelo prepričljivo, moram čestitati. Zdaj pa neh simulirati. Še šla. Me je šla kurat, nisam ja včeraj po juhi plavu. Ajde, diš guzu, fantje, gremo po tuš, ajde, hop. Sad ti verjamem, ajde. Vrte pogledaš. Ajmo.